bulan kontes. Ka Voice of the People's Party VPP hinne Khasi kala ong ba karai ban be seng ya laingut na nongïalam jongka kalong namar ba ki kwa ban pyntikna bakandon ke jingbut renti bat ke jingburom hapoh kaseng dangshen kala be seng ya laingut na nongïalam jongka ba avna parian ba shanlang wajri bat ba kirup sing thaba kumban syukadaw hangni uba pariat bat ba wajri kilaya kun ha ke election sya ke yeng dorbar thawan ha usnam baladeb na ka VPP. Habakren syakilat patai kubor, unong aiktien ka VPP, u Dr. Batskem Merbo, ulaong ba kanu kaseng niken hun kanumla bantrekam lada kamdan ke jingburom hapoh karukom trekam jong kaseng ulaong ru ba ka VPP ka khmi lenti ba manla udukhat udai ban buat lenti ya kanong rim jong kaseng u Dr. Merbo ula banrap ba ka rai ban be seng ya laingut ki dukhat jongka kamlong ke ka blale kensan naba kilaya mirjingmut halor kani lakatu ka nepor benta ya ki VPP dukhat ke parti ki badan ke parti ki even subscribe the ideology ki even subscribe the principle of party but ki even subscribe the process mo kontra kam ke parti te hindi ke ba ni lo wa ki don ki katukan ni ya ba ila ada pension action kalau ba ya ka ideology ke parti ya ka principle ke parti but ya ka discipline ke parti kim follow ka State Food Testing Laboratory